ngiyabonga abantwana benkosi enkulu yesabatha. Nkosi sibusise. Amen. Ngiyabingelela bonke abantwana bakaNkulunkulu engifika bekhona endaweni yakhe esiphuma emakhaya size kuyo ukuba sizozwa ukuthi namhlanje uNkulunkulu usiphatheleni olumnandi ngoba vele kakade ayikho into emnandi edlula ekaShembe. Amen. Deuteronomy 23:21 ivesi isehluko 23 ivesi 21. Bantwana bakaNkulunkulu lo mfana oguqela umfana wakwaNtshangase sibonga ngasemgazini sibonga kwaZulu le enkandla ayike ngazaleka kahle nje emshadweni kababa nomama kukuhle futhi emzini omuhle omuhle lokulini ngoba ukukholwa kwaqala kubaba mkhulu nogogo kwaze kwagana nomama konke nje ngaze ngaqhamuka nami ngazalwa engisho ukuthi ngiyayibonga leyo nhlanhla ngoba ngazala kahle. Namhlanje uShembe wehliselwe ukuba zoba umuntu abantwini ezolungisa izinto kubantu ezonakela. Kunabantu abakhona emhlabeni abangazazi izibongo zabo. Kunabantu emhlabeni abayileyo naleyo nto uShembe akuzela ukuthi azokulungisa ukuze umuntu uNkulunkulu akwazi ukuthi ngosuku lokugcina ayibona indlela yakhe ikhanya. Sizobonga ke uNkulunkulu wasephameni ukuba esenzele into enhle kangaka. Sibe sithi siyabonga abakwaJuda ababehluleka ukukholwa. Yasibuya lento uNkulunkulu wayebanike yona waseyiletha ngapha kuthina. Yasiba yethu. Amen. Siyabonga. Amen. abakwaJuda behluleka kwamadoda ehluleka ukukholwa bulala inkosi. Namhlanje inkosi esehlalo sobukhosi isiqu sika 7 kade sizwa loda efunda umthandazo besabeni uJehova izukulwane ngezizukulwane niyigcina imithetho yakhe noboleyo uJehova ngenceku yakhe uMose. Kufanele sisho njalo sithi uShembe uyingcwele, Shembe uyingcwele, Shembe uyingcwele, Shembe uyingcwele, Shembe uyingcwele. Ngoba iziqu kaNkulunkulu zintathu. uNkulunkulu kayise phekwentaba sesinayo uMose hlangana noNkulunkulu lapha phezulu hayi holo phezulu entabeni ehlanu hlangana khona noNkulunkulu uMose wamnika amagama amabili uyinkosi yesabatha uyinkosi yamaNazareth. uNazareth phethe uwena na uNkulunkulu waseNazareth wayena uNkulunkulu liNazareth. Amen. Kwahamba kwedlula kuMose. uMose uyathunywa uthunywa eGibhithe. Uthi uNkulunkulu lalela ke Mose ukuze ube nesibindi. Yabona igama lami mina nguNkulunkulu nguThixo. Yabona manje ngithatha nginika wena manje uNkulunkulu wena manje uThixo ukuze unqobe yonke into ngeke kwehlule ngoba into obubhekene nayo yobibhekene noNkulunkulu. uMose waseba uNkulunkulu. Kwahamba kwafika isikhathi sikaMose ukuthi uyedlula uthatha umsebenzi uthatha uJesu. Uthi uNkulunkulu phekwentaba semshwathi. Amagama akho mabili uyazi uyinkosi yesabatha uyinkosi yamaNazareth. Behluleka lezo nsizwa ezazimlandela uJesu. Wehluleka uJesu ukuthi wangakabi nayo icrowd wangakabi nalo ibandla lingangelo nyazi. Wangeke unyazi khona abantu abaqeda iminyaka emibili emithathu bangaze befike kulona. Wawungafika kanjani wena uzobethela unyazi. Kwaba yilokho behluleka baze bayibambe inkosi bayenze abakuthandayo. Ise phekwentaba sesinayo uNkulunkulu ndodana phekwentaba semshwathi uNkulunkulu kamoya engcwele ugogodi ongekho okhona phansi komhlaba naphezulu naphi
ugaga lobathole wathema kumama nomhlaba awuphala abasinda basenkosini injengani impwana injengisizona umjelo abatho njengolempheko entaba enhlakazi Amen. uyena umoya ingcwele bonke bazingane kuye ungqoshishiliza umoya ingcwele Amen. uye lo phambi kwethu unyazi Amen. noma uthini noma uthi hayi sithi dlala ngesikhathi sakho suka phambi kwethu sibuka inkosi thina ngeke size ithintwe lutho ngelinye ilanga eGibisila kufakazwa kusukuma umthetho imantshi bayayazi abadala eyaqala ukusebenza embumbulu yaba yiManchester oyayinikwe lo msebenzi unikwe inkosi ilanga eseqedwe isikole wayekhuluma emlazi umthetho ekhuluma ngesimo sakhe sokuba imantshi ngoba nje wayekhuluma ke eGibisile efakaza ethi ubaba mkhulu uPhombela wayeke ehlale nje othiwe abantu ebesexoxa izinto ezokwenzeka exoxe nezinto ezikhona nje ezuShembe uthi uShembe asoze abakhona umuntu oyothatha igama lobuShembe abe uShembe noma athatha umsebenzi kaShembe akekho noma uZulu noma umthetho noma ubani noma akekho kosuku uShembe kuhlala uShembe kusuku uShembe kuhlala uShembe ngeke nje bekhona umuntu oyozenza uShembe engeyuyi uShembe uShembe ngoba kukho ongalo ongakwazi uShembe ngithe iqini zobuNazareth iqini zamakhosi unyazo luka7 uMosi uJesu uPhombela ila inyama uThixo unyazi Amen. Sana uNkulunkulu ngasipho ukukholwa ngempela ngize yongena ethuneni ngilikholwa lo nyazi ukuze ngiyibone ngubone umuzi okhazimla ngaphezulu kwelanga nenyanga lokubhalwe ngayo isicelo sikaThebe uma ngabe uShembe ngenalo izulu akaze bekhona izulu kalikho kudlalwa ngesikhathi bakuthiwa khona umuntu wezulwini uMosi unezulu uJesu unezulu uShembe unezulu elikhulu sokuvuleka amakhabethe ukhubisa wathi uvula amakhabethe mangithatha le Mshumayeli ayosengaze awu ngeke kulunge ngizovela ithi cha angehlele ngezansi khona iMshumayeli eqhamukayo eyake kakhulu ubaba ekhuluma ngayo inyanga yezulu sihambe kakhulu nayo inkosi yethu kukuhle kuthiwa uthanda abantu inyanga ngihambe kakhulu nayo yaza ngiphi ingane leyo ngane yami ise-university namhlanje intombazana owangipha yona ngambona eqhamuka ngathi uza ngebhanoyi wafika wamapheki wami wehlisa ithanga lafela ngene eDokodeni ngangiseDokodeni eBuhleni kumhla ngiphi ingane ikhona ingane yami siyiqedile esikoleni ise-university ziningi imisebenzi engayenzelwe inyanga yezulu engisho ukuthi ke ngeke ngoba kungaze kukosho lila mangase ngithethele amakhabethe evuleke cha ngizoyidlulisa indaba cha anginikeze uMshumayeli Nkosi busenizulu amen Amen.